Kaseng samla Catholic Penthor Parish haga singi blay beladep kalap pelong ia kejian kom Bible skit haga Parish Hall. Haga ningsi lawan manshimenta de KCMC bat kisab distrik ke balong baro Santli. Kebakilap pelong haga por arbajin of Haisi. La idon lang haga ningsi no Father Lawrence nong kse bade priest Father AL Jos bade assistant priest kinang ilam bagi dekat kaseng samla kiri orang ba bat kipat ba. Haga ningsi kop ke CMC CM lang kerding kelayok bandra ya kanam lakdo kebala peni ya kasap ak bat ka khubor bai dei bagi jingja na Bible da ka ba penyahap dur bat ka rukam long ke imlang salang ha kejuk ka ba menta ka ba kila peni kemno blay pen kala ya kejingem jong Solus Shaw Paulus nau basniu Shaw Riukut ka ba on baar ha keni kesing kalong ka CMC mau ka siang bat ka balai ka St Peters and Paul Galfling ban nagaleng ka seng kala airu ya ki kusnam pisa ha ka ba ya kinong job kala yo banra nyo hajar tingka ka ba on baar san hajar tingka bat balai lai hajar tingka Nalor kinang job ya ka kusnam best discipline team kelalek cek CMC St Thomas Penthor ba. Kablala ban bat ya kapor kembala bu bat wanra ya ka khobor ke makmi linti kipai ba bat nong penyai.
sab Tuhan pemaki kita agar kita minta kita kibun kirukam senang firm bagi program KBFR ha social agar kita siru melalui agar korkobor dom kibayo senang berkembang dan mendaga firm kepala pimpin temai don kibai lan kelenting ba minta ngidon ha ka stage jongi ni hapstan kawega kamde Bollywood kamde ka Hollywood kamde ka Mollywood ni hapstan kayo ni hapstan Pinewood Henry Pinewood kalau ke hotel mo tek mulaman mandon ke Pinewood gede mandon ka wipa ka Henry kai ka mandon kami kalau pa mangingiyo ni pinon kam gini kilan ka mangingiyo ban pinroy lagi yang isam ba kanlo ka bayarap ini samlaman pin pau ya lagi jangga sa ka mangingidot to sutenan ba kadang ku kini program nga kuha kanay jumbo ka biyang piway kaya sebentar kini program terdamai kini ketua CMC kedua CMC belas sebentar ringgal bagi kesamla kita organisasi kini program dan Bob Sibun yaitu baru play berkuyafi. Henry Dawil career di mana tu teh masuk, bat ke ini bisa kisah ni. Ngari kisah kata nama kita lalu ka body structure, ka movement, ka dialogue, expression, bat kalau ka posture ke kita bat hang ni. Nak kumlam nak buat ibu sulung kinostif dengan kita tu kami